puntura pasako gea, mozioa aurkeztu da, bizitza taldeak aurkeztutako gerraten inguruko herritarren eta bizitzaren kulturaren aldeko mozioa da, eta hemen ordezkari desberdinak zaudete, zuena da hitza, ez dakitzen hartuko duen hitza, mesedez zure izena eta bizenak eta zenen ordezkaritzan zatu zen, aktan gordeta gelditzeko. Miren Sukia Muñoz, independente modura nator. Arratsaldeon guztioi, ni herritar independente modura etorri naiz bizitzak aurkeztutako mozioarekin bat egiten dudalako. Libano, Siria, Yemen, Palestinako genozidioa, egunero ikusten ditugu ia zuzenean komunikabideetan. Eta gerraren kulturaren bidegabekeria salatu eta gaitzestea barrutik ateratzen zaigu denori. Ez dugu gerrak egotea nahi. Europak, ordea, ezinbestean eraman nahi gaitu gerrara, eta hasi da prestatzen. Defentsarako gastua bikoiztu egin beharko dute herrialde batzuk, eta ondorio ekonomikoak jakinak dira. Bai herrialdeak eta bai herritarrak gero eta pobregoak izango gara, eta zerbitzu publikoak gero eta eskasagoak. Bestalde, herrialde batzuetan, derrigorrezko soldaduzka berreskuratu dute eta beste batzuk gauza bera egiteko bidean daude. Beraz, gure seme-alabak gerrara juteko eta handik hilda etortzeko arriskuan daude. Hortxe daukagu Ukrainako adibidea, non dagoeneko 3 belaunaldi joan diren frontera. Honen aurrean, zer egingo dute gure udalek? Zentzu horretan, esanguratsua izan daiteke duela egun gutxi Arnaldo Otegik gerraren kontra esandakoa. Hemendik aurrera, udal desberdinetan jasotako emaitzak alderatu eta aztertzeko garaian ere adierazgarri bat izan daitekelako. Dena den, mozio hau Hego Euskal Herriko beste udal batzuetan ere aurkeztu da. Eta alderdi batzuen ustez, ez omen da osoko bilkuran eztabaidatzeko gaia. Horren harira, eta gaurko gaiari lotuta, iraganeko 2 datu aipatu nahi ditut. Aurrenekoa, 1986 urtean, Hego Euskal Herriak NATO-ri ezezkoa eman ziola. Eta bigarrena, 80. hamarkadan, Euskal Herriko udal askok Espainiako armadarekin ez kolaboratzeko konpromiso politikoa hartu zutela. Hain zuzen ere, hori eskatzen zuen mozio baten aldeko botoa eman zutelako. Abajo las Quintas liburuak ondo aztertu eta azaltzen du zergatik Euskal Herriak izan zituen intsumiso kopururik handiena. Onartzen badidazue, ale bat ekarri dut, hemen usteko, eta bukatzeko mozioan onartzeko puntuak, gerrak gaitzestea eta suetena aldarrikatzea, soldaduzkaren aurka azaltzea, Ukrainako gerrara bideratzen diren aurrekontu ekonomikoak handitzearen aurka egotea, eta bizitzaren kulturari bidea ematea. Zaintzari zuzenduz, heriotza eta miseria zabaltzera bideratzen diren baliabideak. Besterik gabe, eskerrik asko mozioa plenora ekartzeagatik. Bale, erronda irikeko dugu, ez dakit aipatzeko zerbait badagon. Elkarrekin Podemos, Lourdes, bai. Kaixo. Bueno, lo primero, daros la bienvenida y las gracias por haber venido aquí. Nos encanta que lo mismo movimientos sociales como vecinales consideren este espacio como propio y no exclusivo de la clase política. Y ya paso a la moción, nosotras somos de Podemos y nuestra postura queda clara respecto a los conflictos militares y a las guerras. Llevamos 3 años diciendo que las guerras siempre las pagan los pueblos y nunca quienes las ordenan. Nuestro grupo está absolutamente en contra del rearme militar. Elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, tal y como exige Donald Trump a los Estados miembros de la OTAN, significa que nuestros servicios públicos se van a ver mermados. Lo que se gasta en armamento se deja de gastar en sanidad, educación, vivienda, pensiones, servicios públicos en general. Tenemos clara la posición de no a la OTAN, organización que lo único que hace es proteger los intereses de los Estados Unidos de América, y proponemos que sean los socios europeos quienes asuman el control colectivo del arsenal nuclear que se encuentra en estos momentos en territorio europeo, hasta lograr intentar la total desnuclearización de nuestro mundo.
Es bien conocido nuestro apoyo al pueblo palestino. Repetidas veces hemos solicitado un urgente alto el fuego, un embargo total de armas y romper todo tipo de relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el gobierno de Netanyahu. Creemos también que la comunidad internacional debe juzgar a Israel por sus crímenes y que es necesario desarticular las capacidades militares del Estado hebreo para evitar que se pueda volver a cometer otro genocidio de la magnitud del que se está cometiendo actualmente en la Franja de Gaza. Y por último, ya volviendo un poquito a Hernani, recordar que hace apenas 2 meses Viteri se llenó para ver el documental Northern, cuyo codirector está en estos momentos desaparecido después de sufrir un linchamiento. Vamos a votar a favor. Eskerrik asko Lourdes. Euskal Sozialista Ricardo. Mi esker, señor. Bueno, yo creo que no desvelo nada al decir que vamos a votar en contra de esta moción, porque aunque, y desde aquí además lo quiero decir, condenamos enérgicamente todos los genocidios en la forma en la que estén y todas las guerras y el uso de la violencia que se está dando hoy en día en el mundo, bueno, existen puntos en esta moción con los que no estamos de acuerdo. Por supuesto que condenamos las guerras, pero hay algunas guerras que lo único que te obligan es a defenderte. Y en este caso ya estamos conociendo más de una. Y repito otra vez, condeno y condenamos todas las guerras, el uso de la violencia y los genocidios que se están dando. Eskerrik asko Ricardo, EAJak hitzik ez, Bildutik itxaso. Bai, arratsaldeon partekatzen dugu esan bezala eskerrak mozio aurkeztu izanagatik eta plenoa zuena egiteagatik, Bildu altaldea abstenitu egingo da. Eskerrik asko, itxaso, honekin bozkatzera pasako da, bai. Gerrate udalbatzarako bizitza taldeak aurkeztutako mozioa gerraten inguruan herritarren eta bizitzaren kulturaren aldekoa dena, honen aldeko mozioak. Mozioak ez barkatu bozkak. Elkarrekin Podemos udal taldearenak, kontrako bozkak. EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak, eta abstentzioak Bildu udal taldeanak. Hontaz, onartua gelditzen da mozioa. Honekin, azken puntura pasako gea. Bai. Bale, barkatu ez. Denak abstentzioak bezala interpretatu ditut. Kontra bozkatu dute, beraz, ez da onartzen mozioa. Bai, barkatu. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko liburagatik. Honekin, azkeneko puntura pasako ga, eskari eta galderena. Ez da eskari eta galderarik badagon? Ez? Bale, listo, honekin bukatutzat ematen dugu martxoko plena. Eskerrik asko eta datorren hilabete arte.